Agent 5 Itagagayam, isagot mi ti paggibusan, ti makalawas aserye tayo iti drama tayo anapaulwan. Agent 540! Mausar kong data cellphone. Kontakot ni Agent 540. Anya ti number na. Sana bali, nilangan ba di ti kontakot? Mami? Anak, di ka natakari ha. Awagak ni Dadim. Agun-una ti cellphone ko. Saan mo na naka-phone book na ito eh? Hello? Buddy, dito eh. Honey, ayan nyo. Kumusta kayo ko ni Jinky? Ibagam ang nagustuhan nyo, umayak dita. May saadaan abalay kayan ni. Ruwarte syudad dito yan. Anya lugar dita, ibagam matagos. Kinala nakita ka nalabasan ni. Katkatidog arangtay ang nasuratang ti Santa Monica Bridge. Hello? Hello? Awanan, mapanak kadagos iti ayan ni Leonardo. Ibagak tinyawag ni Olga. Nalawat ti ili a Santa Monica. Ng makigasangga sa tapare. Ako, panagpunakit na sa isayat no urayan ta sumangpot ni Melay. Anya? Urayan ta sumangpot ni Melay. Sakbay asapulan ta ti hideout dagiti kidnapper iti Santa Monica. Saan ka maawatan? Isam-samirampay lang ti may papaniti dayja babae. Idinto ta agpaggadan ti asawa kan anak mo. Dakkel ti pamatik nga da pa kayo naigan ni Melay iti dati a problema pare. Iso ti makatulong ka data. Ala. Addakin ka no kasta ti kunan. Sige. Urayan ta dayja babae. Oh, I miss you. Wait lang. Di na ka di kaili, ha? Nakalukat tiri daw. Awan mat sa balya tao dita. Okay. Irikap ko. Buddy? Pudno ka diti imbagam ang nagsina kayon iti asawam? Anya ka diti napasamak? Naamon na ka diti pa nagsarsarak ta? Melay. Kasano ti panagayat mo kanya? Ingat tong palbiag ko. Sana po no nagsina kami kanya Olga. Agpagaday ti anak mi. Iso pang asim. No amom ti yanda. Tulungan nak amang ispangakadakwada. Anya? Please, Milay. Inalilaw naklagayam. Tapno o saranak. Pangasim. No adaan mo may papan itinapasamak. Ibagam kuman. Di ka madanagan. Kukuha anak ton. Basta maispalday ti paggad. Pangasim, Milay. Oh, kailiw ka na yan, buddy. After 6 years, maup-up ti iliw ko ita. Please, love me. Pagsaritaan ta ti may papaniti da ita. Kalpasan ti aramidan ta. Ay, una yan di gayam ka. Inunanan tinakisinarag iti da amilay. Sapay inidip na ti cellphone na. Tadyak mo ito makontak. Jak mababalaw ti asawa na. No apay akagura na. Talagamot ngamin adakkel ti pagkurkurangan na. Sino nga ta dito eh? Hello? Hello, sir. Di ba ba ni Olga na ito eh? Ni Olga Solis. Oh, madam. Da kayo matgayam. Anya ti maipay ko, madam. Pangaasim, sir. Tulungan na kami. Ninamnamak asumangputan ti anak ko akaduwa na ti apukok anak pukaw. Aking na itakap awan na kainaan. Uray ba't di manugang ko? Di naman nasungbatan ti awag ko kankwana. Madam. Ay niyo tinapasamak, sir. Di ba't sinurot niyo? Bidot namin pidiyo pa ng yuman ito otoridad.
Nasa lakniban ko madya anak ko agraman ti apo ko. No adda ng protektar kadakwada. Kwa madam, di kay madanagan. Ar-aramidon mi ti amin. Ayan ti manugang ko, sir. Amo kakaduang di tabalay mo. Di na mabali, nakasari ka. Sorry madam. Ngam awan di ti manugang nyo. Anya. Oh, ti awanan pa in. Talaga gayong nga irresponsable na dyan tao. Baybayan nan nagiti agina. Awan gayang patagdakan ko na. Madam, Awan serbi na dyan tao. Makunapay matngarod a professional. Ngam at damat gayang itidapan na tinagatalan na. Pwe! awanan. Nadadailan anaming pinsan ni Buddy iti imatang ti katugangan na. Basol na matlahin. Grabe na ito yung babae. Pinarigat na. Hanggang sa nabalin. Tinapatag. Mamuaktag pa iso. Melay. Melay. I love him. Melay, please. What a wonderful moment. Shall we do it again? Tidamdamagakan ka. Di mo pa sinumbatan. Makauray dita. Diyak pa'y na ipapas ti ilaw ko kanta. Diyos, kita ito yung babae. Kasano mo ta mapagpudnok? Awagan ni Mr. Solis, Bobot. Masapo la maala tayo matlang ti ransom money. Ariglado, boss. Kunaklano ba'y amon ti ransom money? Kanilangan Mrs. Solis ti kayat mo. Amok matadyak mapayat. Sanak matagar temlaunay, Bobot. Kang runaan na. Sanak aripis. Dahita ti dayawak ka, boss. Sa anak pa'y matunay asairo. Naragragsak matlaang ti mangikot iti babae as itatalugot amang ipaay iti bagina. Ngam dahi tayo pilpiliten. Alan, kuntagam ti asawa ni Olga Solis. Awan, jak makuntak, boss. Out of coverage area nga ta. Wano nakaidip siguro ti cellphone na. Aniya. Apay nga inudop na no bilang. Saan ka di na napatagkan kuha na ti asawa kan anak da? Jak lam mo, boss. Oh, nakaskas daaw. Ne, mabit lang, boss. Nimilay da ito eh. Oh, sige, sungbatam. Hello? Milay? Hello, Bobot. Kumusta kayon? Ayan, Maitan. Sika talaga. Apay nga italaki montak ka. Ayan mo ka di aya. Ada akong dito siya, Dad. Napanak itisigot alag na na edansa. Nung awat ka matgaya mo isay. Kinasayaat. Umay kan dito hideout da bosedo. No basta, nakikaduakan kadamang eto? Wan, umay ka dito yun. Itid ko ti direksyon. Sige. Ano mo ti aktibidad di ito? Aktibidad? Well, ano mo ti pagkwartaan nga iwaywayan siyo? Ada ka di? Dakkel la pagkwartaan. Ngam, medyo narikot pa'y laang. Di mi ngamin makontak ti tao akasarita mi. May papan iti 3 milyon a pesos. Wow! 3 milyon? Ano dito? Kidnap for ransom? 1. O nya, desidido kan. Umay ka dito hideout. Okay, itad mo ti direksyon. I-send ko kan ti address. Umawag kan to. Inton makagteng ka iti market. Ha? Urayam, tayo forward ko laptan ti address ditoy. Sigurado ang tamakagtang tayo ti inted ni Melay nga address.
Apaman asumip ngayon. Wan pare, di ka madanagan. Paunain ta dagiti dua a lookout. Masidirlaw na hindi konsensya. Lumapait pa ilay da. Jack lamon. Kasano di ka makonsensya? Kat insamsamiran pala ti... Anyan! Di mo konsultilen. Masati pa ng takwat ko iti kinapudlo na jay. Kat sapay ko matadinak alilawin ni Melay. Kasanuntin ka rin kuana. Makamuditan. Sa balim to man ang probleman. Di kapatgan ita. Kat isuti pa nakaispalda Olga kan Jinky. Welcome, Milay. Kuna, Milano, di ka nagsubli. Naragsaka, gaputan na ala kong tikal-kali ka guma. Ganya. Secret. Ah, Uy! Magdangag balin a prinsesa dito'y hideout. nagbidot kan sa boss. Ha? Anya kat pasaanen? Agbiag akas la prinsesa no agtalinaeden dito'y. Talaga? Boss Edo? Siyempre, no imbagak maramid. Bobot, agpaisagana ka itinaimas a pagsasangwan tayo. Ariglado, boss. Anak, agaliptak ka, ha? Kitag no kasano makalibas tan dito eh. Agawid tan, Mami. Wen, saan tan ama uray ni Daddy mamang tulong ka data? Iso nga ikakumaan tan ti aglibas. Sige. Uray tawan ti Reyes to'y tawa. Iso na lang tan ang ato. Magnata dito tawa? Kitag no kasano anak. At itidok na kita akurtina. Iso ti pagsisilpon ta. Sa ta ipauy-uy iti tawa. Kabailam ka dito kulimpitin ng pababa. Kabailak ah. Naglaing tubay nga umuli, iti bayabas, iti ayan ti balay tayo. O sige, mabit lang anak ha. Akasag na kita akurtina. Bigisag iti pa atidok. Sakon to pagsisilpuan. Barang awan makakita ka data. Pare, ibati tan dito itilugan. Isuday tan ti imbagan ni Melay Amarkar. Wen. Awan tinted na detalye malaksit ti Markar. Di na kanong magkabisado dahito a lugar. Day talaang kayan ti adat na. Sana pare, nagkaunan dagiti lookout. Kasano? Agsawar ta. Agpaliwitan mo muna. Kapilitan pare. Ala, isagana ta dagiti igam ta. Bareng umawagan dagiti lookout a pinaunata iti daytoy a lugar. Mami, ang mga no, makaimputak. Kumpit ka na yung mag-anak. Sumarunuakan ka. Apa mo na makadiso kay ti daga. Kumpit ka na yung mag-anak. Tinglag ti kortina. Mami, bumaba ka magtan. Di ka na aliwawa. Urahin naglagtaditan. Uy, Mami. Eh, Jesus. Kuma, awan makakita ka da kami ka ni Mamig. Kuma, makalibas kami. Ops! Ha? Di ba na eh? Umay ka anak. Lagasang. Aha! Ang libas kayo? Tita? Abay nga daw ka dito eh? Oh. Ha? Mami, ni Tita. Tita, tulungan na kami ka ni Mami ka makalibas dito eh. Anak, di mo ikaskaso na ita babae. Umay ka na. Iso timbagak kan kay iti agayam ko, Mami. Tinangkita pa iti school ID. Kan imbaga na cute. Iso ni Tita Ella. Aniya? Mukasta. Umay ka. Asit ganta na ita babae. Hoy, babae. Nabayag kaya mapinalpali mo di anak ko. Talaga gayam aplinanom ti panang pakidnap mo? Kat, malagip ka na. Sikat imawag kanyak iti na minsan. Mrs. Madamdaman ti panagsarita ta. Tulungan kayo ang makalipas ito.
Ito'y, dito'y tipagnan niyo apo manaw. Saan ang kapalilaw? Traitor na siya, babae. Thank you, tita. Di ka mga nilaw, babae. Sikat ti mastermind. Saan? Di mo ituop kanya kipalto mo. Mami, apay. Ha? Saan? Ibatanag! Mami, tulungan na ta ni tita. Di mo baltugahan. Iso dahi titikin number, anak. Magnaka! Oh! Talaga lumabanda. Ngam kabalan mi da. Sumagmamanula ang tadalita. Ha? Dayjahin ti maysa. Napuntaak. Tinasayat. Umawag ka di presinto. Rumbeng lang agrespondedan dito eh. Kunak na nasingpot ka, tita Ella. Ba't ka magkayam? Ba't ka? Umay kan, anak. Bay amon day ta a babae. Taalaan ng dagiti otoridad. Honey, Di na kasalsarita, buddy. Jinky, agawitan. Umay kan, anak. Umay kan. Mami. Buddy, tadyan na ko man. Saan ko anak kung tinapasama kiti anak mo? Dahil ang babae ti mastermind. Kaduwa na tayo kalakin. Di ka mang balikog! Boss Edo! Si Kati Pangulo Tigang! Anya, Pare, di na kinamraman dita. agpipinabasoldan. Awan pasol ko dito eh. Hala. Bay antay na dagiti pan nakabagitilintag ti makamukadakwada. pare. Sir Leonardo. Pare. Amok na da problema yung agasawa. Panagkunak. Kat nasaysayat no isupay lati asikasumi tagon daway. Sana ba ne? Maipilan ti darom kontra kadagita at tao. Kang runan iti ex mo. Sayang ti kinapintas ni Melay. Tanyente! Makamu kayong kadakwada! Ditan gagayam tinaggibusan ti makalawas aserye tayo iti drama tayo o napaulwan. Agent 540 nagparangan dagiti artista tayo iti radyo akas kada. Mary Jane Castro, Lady Astudillo Aquino, Virgie Buclay, Isagani Bolyeser, Juna Ributaso, ken Glenn Binawe. Insurat para iti radyo ni Lady Astudillo Aquino ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.